Model ni saya beli tahun penghujung tahun 2016, awal 2017. First and foremost, customer service is important. Whatever it is, all of you have good knowledge of your product. Itu I suka. Tak ada nak Okey, nama saya Zuraida binti Muhammad Ali. Saya berasal daripada Gombak. Saya beli kerusi roda ni daripada tahun 2017 lah, awal 2017. Okey, saya memang mencari kerusi roda. Setakat ni saya cuma ada kerusi roda manual sahaja after I discharge from the hospital. Saya Google untuk elektrik sebab saya rasa saya nak pakai elektrik senang untuk memudahkan saya pergi sana sini lah. Ya, sama ada di dalam rumah atau pergi kedai, pergi pasar yang dekat-dekat tu lah kan. So in the end, I jumpa Fresco. Memang ada jenama lain, but then tak macam mana I tertarik dengan Fresco. Fresco punya deal, Fresco punya colour masa tu, I suka colour kuning. So in the end, I bought this. Saya ada di dah permanent. Ya, betul ya. Masa pakai, of course lah, masa baru-baru memanglah sedap kan. Dah lama-lama pun okey je, tak ada masalah. And this is my second time I datang sini untuk repair. The first time I datang sini masa tu repair, bukan repair, I beli dia punya tapak untuk kaki saya. Because masa tu tapak tu dah haus kan, jadi tak sedap pakai. So I datang sini beli tapak tu. And then this is my second time after so many years lah kan. Rosak ni controller dia ni dengan brake dia. Itu sahaja. Repair kat sini macam ni lah. Okay, so far so good, tak ada masalah. I hope it will last long. Tak payah nak datang sini lagi. Whatever it is, this one I pakai basically kat rumah. I pakai untuk buat kerja rumah, masak, mengemas, apa semua. Because I'm the only person available in the house. The rest of them are working kan. Jadi apa pun I kena buat sendiri, no matter what happen. So far so good. Tapi to be exact, I always deal dengan Kamarul. I tanya Kamarul apa I nak buat, macam mana nak buat. So dia banyak help saya. Macam ni hari ni, sepatutnya semalam saya datang, tapi malangnya tak ada kenderaan, anak semua pakai. So hari ni I free, tu I datang. I thought dia ada, tapi dia tak ada. Tak apalah, you all pun okay je, tak ada masalah. First and foremost, customer service is important. Whatever it is, all of you have good knowledge of your product. Itu I suka. Tak ada nak tertanya-tanya kan. Oh tunggu nanti I tanya kejap I punya supervisor kan, regarding prices apa semua. Everybody knows what they are talking about, how much is the price. That's the most important thing, and how you layan you punya customer. So far rating I kat sini 10 upon 10 lah. Memang I puas hati. Sebab I basically online, sebab susah sikit nak datang kan. And then so far I puas hati dengan Fresco, because I believe in the brand. Memang banyak I dah survey kan, tapi I tak tahu kenapa I tak mau cakap brand lain lah kan. Memang ada lah banyak yang hantar I dia punya catalog, everything kan, tak macam mana. Tapi as I said lah, I suka colour kuning. So you all ada colour kuning, so I love it. Even my house yang manual I beli pun colour kuning. I like yellow colour, that's all. Terima kasih Fresco. Hopefully you all maju lagi lah ke depan, and buat more more marketing. Okay, sama.